Murakaza neza, iyi ni Kabara TV nkuko bisanzwe ijwi ry'amakuru y'ukuri aha tubageraho ijisho ritagera tukababwira amakuru ari kuvuga iwacu murenge ndetse no mu bindi bice bya Kongo. Ugiye kubageza amakuru ni Nkomezi James. Uyu munsi muri iki gitondo cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 2025 uturere twose tw'imurenge abantu babyutse amahoro haba mu Minembwe, Rurambo, Bibogobogo ndetse na Bijombo. Ntabyuka intambara mu bice byose bitandukanye byaba ari mine watandukanye twirwaneho ndetse n'ahandi yewe hakiyobowe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Nubwo imigambi y'umwanzi kugeza n'isaha yibaza uburyo abanyamurenge bagituye mu misozi y'umurenge. Tudatinze rero reka tugende ku kiganiro bisimwagiranye n'itangazamakuru ashinja ingabo z'u Burundi kwivanga mu bya Kongo. Bertrand Bisimwa, umuyobozi wungirije mu ishaka rya AFC M23 ushinzwe ibya politiki, amategeko n'ububanyi n'amahanga, yatangaje ko misozi miremire ya Minembwe hari kuba ibikorwa bikomeye byo gufunga imihanda yinjira igenda cyangwa iva muri ako gace. Mu butumwa bwe bwatanzwe mu rurimi rw'Igiswahili, Bisimwa yavuze ko ingabo z'u Burundi, iza leta ya Kongo FARDC hamwe n'abacengezi cyangwa se umutwe w'intera hamwe wa FDLR ndetse n'imitwe ya Wazalendo bafunze inzira zose ku buryo abaturage batakibona ibyo kubatunga nk'imiti, umunyu n'isabuni. Yavuze kandi ko hari bamwe mu basirikare b'u Burundi bari mu butaka bwa Kongo babwiye abaturage b'abanyamurenge kuva ku butaka bwabo. Ibintu Bisimwa avuga ko bitangaje kuko abaturage ari abene gihugu bavukiye aho bigiye kandi bakuriye muri ibyo bice. Mu magambo ye yagize ati biratangaje kubona ingabo zituruka mu kindi gihugu cy'u Burundi arizo zibwira abanyamurenge kuva mu gihugu cyabo. Ubu si ubwa mbere bibaye kuko mu 1996 uwari vice guverineri rwa Banji Rwasi yigeze gusaba abanyamurenge kuva mu gihugu mu minsi 6. Icyo gihe nibyo byabaye intambara yo kubohora igihugu. Bisimwa avuga ko kwirengagiza amateka ya Kongo aribyo bituma amakosa yongera kwisubiramo kandi ko nta munyamurenge wigeze yemera kuva ku butaka bwe. Twaharaniye uburenganzira bwo kubaho ku butaka bwacu kandi nta muntu uzongera kutubwira ngo tuve iwacu. Yakomeje avuga mu butumwa bwe asaba ingabo z'u Burundi ziri mu misozi ya Minembwe cyangwa se Plateau guhita zivayo. Avuga ko AFC M23 itigeze igirana ikibazo n'abaturage b'u Burundi, ahubwo ikibazo kiri ku ngabo z'icyo gihugu zishinzwe kwivanga mu bibazo bya Kongo. Abaturage b'u Burundi n'abavandimwe bacu, ariko kwivanga mu bibazo bya Kongo, kuduhutaza no kudufata nabi ni ibintu bidakwiriye. Ntabwo tuzajya kubirukana iwabo, ariko turabasaba cyangwa gutanga amahoro ku baturage ba Kongo, niko Bisimwa yavuze kandi ko politiki y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kwivanga mu bibazo bya Kongo ishobora kuzagira ingaruka zikomeye mu gihe kiri imbere. Mu gusoza, Bertrand Bisimwa yagize ati turabasaba kuva ku butaka bwa Kongo ku bushake, ariko nibatabikora tuzabikora ku gahato, tutawaondosha, niko yavuze mu rurimi rw'Igiswahili cyangwa se tutawaondoa. Bisimwa yashoje kandi asaba ko abaturage b'abanyamurenge bahabwa amahoro n'uburenganzira bwo kubaho neza ku butaka bwabo nk'abandi baturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tutarava ku gihugu cy'u Burundi kandi muribuka bwa mbere abasirikare b'u Burundi igihe bambutse muri Kongo bwa mbere hari mu kwezi k'umunani 2023 bagiye bambitswe imyambaro cyangwa se teni y'igihugu ca Kongo, mbese ku buryo Burundi bwahishaga ko ari abasirikare babwo boherejwe, ahubwo bagiye nkaho ari abasirikare ba Kongo. Abantu baje kumenya ko ari abarundi mu gihe abambere bari batangiye kugwa mu ntambara zarimo zibera muri Nord Kivu. Ibyo byonyine bita bikwereka ko leta y'igihugu cy'u Burundi yahisemo kuba yakora amabi yihishe mu mwambaro w'igihugu ca Kongo. Bikanavugwa kandi ko hari amafaranga menshi atangwa n'igihugu cacu ca Kongo yo guhemba abo basirikare b'u Burundi. Ayo mafaranga agahabwa umukuru w'ico gihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga ko perezida wa Kongo yohereza amadolari agera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Urumva ko bagomba gushimisha uwabahaye akazi. Ni nayo mpamvu kugeza ubu ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi arizo nyinshi mu karere kaho Plateau, hakaba havugwa ubufatanye kandi bwa leta y'u Burundi na FDLR, aho amabuye yose y'agaciro cyangwa se amabuye acukurwa
ku butaka bwa Kongo na FDLR bayacisha i Bujumbura akagurishwa n'abategetsi b'u Burundi, ngo hanyuma ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bukagura FDLR intwaro cyangwa imbunda. Abategetsi b'u Burundi bafite kandi kuba bahuriye na FDLR mu kugira ideology cyangwa ideology imwe mu kinyarwanda bita ingengabitekerezo ya jenoside, ibyumviro by'urwango byo kwanga abatutsi. Niyo mpamvu iwacu ubwoko bwacu bukomeje kugira umutekano muke butewe n'abo Barundi. Reka tujye mu mujyi wa Goma aharejo ku cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa 10 2025, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Erasto Bahati Musanga, guverineri w'iyo ntara, yashimangiye ko Goma iri mu rugendo rushya rwo kubaka amahoro n'iterambere. Anatangaza ko abamotari bemerewe gukora kugeza saa 6 z'ijoro mu rwego rwo korosha ubuzima n'ubucuruzi bwa nijoro. Ingamba nshya z'umutekano zashizweho kugira ngo hagabanywe ubujura n'urugomo byakunze kugaragara mu masaha y'umugoroba. Yanasabye abaturage kuba maso bafatanye n'inzego z'umutekano kugira ngo bakumire ibitero by'imitwe ishaka guhungabanya ituze. Abamotari bo muri Goma bashimiye umwanzuro, bavuga ko bawufashe nk'ikimenyetso c'ubuyobozi bubumva kandi bubafata nk'abafatanyabikorwa mu kubaka igihugu, aho kuba nk'abashinjwa urugomo n'ibibi gusa. Ubu mu maso ya benshi Goma isa n'iyagarutse mu buzima bushya, aho abaturage batangiye kongera kwizera ko umutekano n'ubwisanzure bishoboka nubwo akarere k'Iburasirazuba gakomeje guhangayikishwa n'intambara n'imvururu. Barangije ibiganiro abamotari cyangwa se ba bodaboda nkuko babivuga mu ndimi zitandukanye, benshi bafasha amapikipiki cyangwa amamoto yabo baherekeza imodoka ya guverineri Bahati, dore ko bahise bamubatiza akazina k'uwahoze ari perezida w'igihugu ca Tanzania Magufuli. Iyi escort y'abamotari yagaragaye nk'ikimenyetso c'ubumwe n'icyizere hagati y'ubuyobozi busha bwa AFC M23 n'abaturage mu mujyi wa Goma. Baramuherekeje bamugeza ku biro by'iyo ntara cyangwa bya province. Tukiri muri Kongo, wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye n'umunyamakuru wa Deutsche Welle News, ikinyamakuru c'Abadage, yongeye kuvuga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane ku ruhare rw'imitwe yitwaje intwaro. Yagize ati uyu munsi tugomba kwibazaho FDLR ziherereye, ziri mu gice cigaruriwe n'u Rwanda hamwe n'umutwe wa AFC M23 cyane mu karere ka Rucuru. Abo barwanyi barashaka gushira intwaro hasi, ariko hari ababarwanya bababuza kubikora. Ibi bisobanuye ko mu maso ya leta ya Kongo ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bashinjwa gufata ugwate bamwe mu barwanyi ba FDLR bashaka kwishikiriza inzego za leta. N'amagambo ashimangira ubushamirane bukomeje hagati ya Kinshasa n'u Rwanda, mu gihe buri ruhande rukomeza kwitana ba mwana mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Nitangazo ryongera kugaragaza ukutumvikana gukomeye hagati ya FARDC, M23 na leta y'u Rwanda, mu gihe abaturage bo muri Rucuru bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara. Mu masaha y'umugoroba w'ejo, abaturage mu mujyi wa Goma bari batangajwe n'indege yabonetse hejuru y'ikirere cyo mujyi. Benshi bakeka ko ari indege yihariye cyangwa se ifitanye isano n'ibikorwa bya gisirikare, ariko amakuru yashizweho n'abagenzuzi batandukanye yemeje ko iyo ndege yari ikompanyi y'indege ya Emirates kandi yarimo ikora urugendo ruri hagati ya Rwanda mu gihugu ca Angola na Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Abantu benshi bari bagize ubwoba, abantu benshi bamenyesheje amakuru yasuzumwe neza akemeza ko ari ukuri, ari nta kibazo cy'umutekano cyangwa ibikorwa bya gisirikare byari bifitanye isano n'iyo ndege. Iyi ndege yagaragaye hejuru ya Goma yari mu nzira isanzwe y'ingendo z'indege mpuzamahanga kandi nta mpungenge z'umutekano zatangajwe. Igoma kandi itangazo ryatangajwe yagize ati tubabajwe bikomeye no kumva inkuru y'urupfu rwa nyiricubahiro Musenyeri Faustin Ngabu wahoze ari mu episkopi wa diocese ya Goma witabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 26 kwezi kw'icumi 2025 mu bitaro Charité Maternelle biherereye i Goma.
nyuma y'indwara yamaranye igihe kirekire. Muri iki gihe c'akababaro gakomeye, ihuriro AFC M23 yifatanyije byimazeyo n'umuryango wa nyakwigendera mu mubabaro, ikabagezaho amasengesho y'ihumure ndetse n'ubutumwa bw'impuhwe n'urukundo rwuzuye ubumwe. Turahumuriza kandi abakristo bose bo muri diocese ya Goma kwifatanya nabo gusabira Imana yakire mu bwami bwayo uyu mushumba witanze mu bw'itorero n'igihugu. Bikorewe Goma ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10/2025. De Leon Kimbulungu, umunyamabanga mukuru wungirije wa AFC M23. Dukomereze muri Sovo la RDC. Mu butumwa bukomeye kandi bwuzuye amagambo y'ubutwari, Kabila, perezida w'ihuriro Mouvement Sovo la RDC, agaragaza ko demokarasi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu marembera kubera ubwoba, akarengane n'imiyoborere y'igitugu. Mu magambo ya Kabila avuga ko gukira kw'igihugu bitazagerwaho binyuze mu gutinya cyangwa guceceka, ahubwo bisaba ubwitange n'ubushake bwo guhangana n'ubutegetsi buri. Avuga ko abaturage b'iki gihugu barambiwe guhezwa, kwicwa n'akarengane, kubeshwa no kubuzwa ijambo, ibintu avuga ko byaranzwe n'ubuyobozi buriho muri iki gihe. Guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu, Kabila kandi yihamagariye kurwanya byeruye. Aha niho agaragaza ko umurongo we wa politike ushingiye ku kurwanya ubwoba no gutinya kuvuga ukuri, ahubwo akavuga ko igihugu kigomba guharanira impinduka zuzuye hagati y'abaturage n'ubutegetsi bw'ubu, nkuko abyivugira nk'umuyobozi w'umutwe Mouvement Sovo la RDC. Kabila yihagararaho nk'utemera ubuhake bwa politiki, ashimangira ko ahagarariye abaturage bashaka kubohoka no gusubizwa ubutegetsi bwabo bwite. Yongera kuburira ko nta biganiro bya politiki bizagira ishingiro cyangwa icyizere igihe cyose inzego za leta ziri mu maboko y'agatsiko gake. Amakuru y'uyu munsi nayo twari twabateguriye, mugire ibihe byiza.